I pozdrav, danas igram Minecraft Survival Games. A daj, nisam ništa uzeo. Daj, bre. Nešto mi je brzo miš. Idemo. Ovo mapu, znači znam. Idemo ovdje. Plako. Dobro, idemo sad ponovno. Fuck! Dobre, imamo health. Nekad nisam bio u ovom delu. Idemo. Daj, treba mi neki chest. Yes, evo ga. Neko ne nervi. Jao, da mi mač. Čekaj samo da im našao sam se siviti. To 90. Znači ja stavim na 90. Može. Idemo. Tako, idemo. Evo ovdje ima chest. Ja mislim. Idemo maliti chestić. Nema. Mora da nađe mač. I živo nas je još 14. To je malo. Evo ga ovdje chest unutra. Da li je unutra? Yes! Mač. Da li ima još chestova? Yes! Još jedan chest. To fiši. Neke bolje patofne. Malo hrana. Bam. Ok, ovo ću staviti ovdje. I ovo ne, dobro, možemo. Ima gore nešto. Da li ima gore? Dva česta. Da je nešto dobro. Dobro, supica. Dobro, šapišek. Ops. Supić ću staviti ovdje. Tako, možete da idemo. Idem dalje. Dobro. Hrana imamo. Evo šta. Još jedan. Kako ima ovdje puno čestova. Dobra ruta. Mnogo. Tu imam i stele. Tako. Ovdje, dobro, taj se pokupi. Idemo. Znači, dobro smo obučeni. I da kapice stavi. To. Malo da jedemo. Idemo dalje. Fuck. Bežimo odavde. Čekaj, idemo još neku kuću. Ovdje sam bio i ovdje je velika kuća, možda ima nešto. A mora brže se What? Što mu ovako miš ide? Našto je miš ide čume, okej. Ups, koristim ovo. Tu! Idemo. Ovo neću kupiti. To. Čekaj, da li ima nešto da kraftati? Ne. Čekaj samo to. Ovdje nešto. Yes. Ima nešto ovdje. Neki chest. Barem jedan chest. Jedan chest. Nema ništa. Idem dalje. Moram brzo da izađem napad. Dobro je. Nije još prije. Idemo još ovu kuću. Vidim da li ima nešto. Aga. Dobro ovdje. Nema ovdje. Idem u drugu sobicu. Aga. To. Imam 4 XP bočice. Možda nam posluže. Nema ništa. Bežim.
Jabuka. Ne može. Dobro, ne vezi. Pa godiš nešto. To bi još trebalo. Ovo jaje nam ne treba. Ne tuži više. Što je često, koliko ovdje čina? 4, ovdje 4. Dobro, ajde da ćemo usvojiti. Tom gore. To je dobra hrana. Dobri. Imam puno hrane ljudi. To je dobro. Idemo napolje. Ovo mora da je neka zamka. Neću ovo ući. Beši. Vidim da je bio, onda. Tako da često. Ako smo ubrali, to ne treba. Okej. Ops. Daj mi nešto dobro. Nemam ništa. Fuck. Fuck. Izlazi mi ki. Opa. Beži. Koliko je falilo. Bežimo od ovdje. Fuck, jedan glik. Mislim da možda gubimo. Možda je AFK. Lik laguje, mislim. To, ubi ga. Još jedan udarac. Fuck. Umri. Dobri! Leži bre tako. To imam bolji sword. Gdje mi se još imam ovdje. Inače ljudi mora bežim. Vidim da li imaš nešto. Nema ništa. Bežim. Fuck. Mislim da sam sad teran u to očošek. To. Ajde, molim te sad, Miki. Izaći pre. To. Beži. Koliko nas je još ostalo? 1, 2, 3, 4. Pokušat ćemo bar deathmatch krić. Možda se nahilam. 5, 4, 3, 2, 1. Idemo. Vidim kakvi su drugi. Ne vidim ih, okej. Dobri su ovi. Da se vidim jednog, ne vidim. Drugi full iron. Jedan umro, kako mi se čini. Jeste jedan umro.
To skinuli smo. A! Te! Pa kulgal mi. Nisam valjda mrtav, ne. Brži. Pobjeda! Jes bre ljudi! Dobar game bio, mada mi lagalo malo. Ali okej, pobjeda znači. Kaka pobjeda bre. Tako se to radi. I niste vidjeli, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo sljedećoj. Do tada, čao!